adik maberu. Ya, orang mana dari Udah deh. Selamatan, ngalih. Dah. Tahu aja tuh. Wah iya tahu nyengir aja. Aduh, nyampe. Dia bisa kok datangnya jam 12. Lah gua kan datangnya tepat waktu nih ya. Kasih. Kalau gua kasih ini juga. Kalau gua sini nunggu waktu juga kan. Saudara kita, sahabat kita, guru kita, supaya panjang umur, amin, ya Rob, banyak rezekinya, amin, selamat dunia dan akhirat, amin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma shalli ala Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa jasadi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan al-maut Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut najatan min nar wal 'afwan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Potong. Bisa dong. Bisri. Bisa. Kira kuning kambing dulu. Lel, terima kasih nih. Nasi Kalau gue yang baik, kalau kita mau kerjaan apa yang kerjain? Mau lu gua ajak kerja kagak mau. Itu mau ngajakin yang banting ini. Enggak mau, lu apa-apaan begitu. Gua kering.